ina tunakare guru takali sidendrek iya ko bicara makundai timbal lalu aja na tappa mo tapari Pak Madari tu cidi minta pada tambah ini makadami teh manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya ko lete si makadani tu tonga gare ayasan itu bahayana denang kana kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu jadi rolangi pamulangi Nabi Adam monrokoro iya na tunalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihi burtui atinna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailati wahidatin ayatal kubra wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Wanyo Timur. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasidendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Burota selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sidendreng Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN, terima kasih Dinda sudah menghandle acara, seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid apa namanya ini? Nurul Huda Wanyo Timorang beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim yang insya Allah memagi-magi nama seki Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sitonganna angka tema nah tentu panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iya ko isimpulkan iya tema we melo imala pasap-pasang agama iya angkewat dimancaji akatanyangan imma giri wanwalino makoto para sirumonri sarek pamangina makanja apa hangat dari lalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi tayanari peristiwa amirajakanna alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu usampaikan makada iya ko peristiwa Isra dena Nabi bawa pura malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat bisyulan lalalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam
ia to sinareko peristiwa Mi'raj angkato nabi selain nabi ta itu Nabi Isa. Nah sebab ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik, berarti menre ko lagi nah nabi yaka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua, jadi langsung Mi'raj tapi dia na Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi ta naladuay Isra sekaligus Mi'raj. Tapi yaro Nabi ta tama ni oko temay maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta maega masalah na hadapi. Tapi yaro masalah lino mate benena Khadijah, wanita yang selama ini mendampingi amurena mate to lai boikot ekonomina marajingi dena melo temewe kerjasama, jadi dena berkembang selangir wate masih sanabita iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib dengan harapan maka dia Nabi ya ko taib keluarga aku menjadi gubernur ya ku idi maka ada keluarga aku bupati taro nak lokoroh mak dakwah newai muka roh sisa nalat tu ko keluarga Nabi ta Allah dia ini terima lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah kada magi nang ka mak dakwah na sayakka ka menjadi nabi agana sang murena ko roi salakka ipo hal salakka itu ko iku yakka tanya bangsa na mo di menjadi nabi bangsa naku ede me terima yero ya yero nabi ta mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari yana tu nama sampak mak dar ulunna nabi ta angka maka da silsilina nabi ta kena lemparan tapi denang kana masusah nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng ya mimpai de na tarima pak de sangi makada deceng eci di bawah tau napasallam watuna rewa inabita nalet pamasau-sau na sabak purui na sandre-sandre oko side to ayu na tako angka ya ropak darae podangi anak gurunna maka dan karo tau mata kolak dak manawita purula dak mana lo mu bawangi wairinu iya naro bawangi wae nabita mak bismillah nabita na paninong selang apa makin nabita bismillahirrahmanirrahim na paninong maka dia tahu etania tahu okoy apa dega tahu oko kampung baca ya rekomen minum dega nasa malero na sangi nasa tahu pole mabela ya na tanah ini maka da tahu pole kenroki maka da pole ka Mekkah maka da mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angkat baca angkat baca melotam minum maka nabi tema bismillah ka magi itanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka anay nuha maka da nabi ta angka sila surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus suruh Yunus bin Makkah kan nabi tapi maka dia nak tahu nabi apa dia na mungkin nisangiro nabi na nabi ya roh ano wana sisa berarti nabi to ya napodangi maka na berarti nabi ki maka dia nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tapi maka dia iya na tapata masalah iya na roh si dia matsada iya na roh hadiah na nabi ta boleh madawa pak darat tomi na runtuk na pasal lagi nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum maka da iya mina baca itu iya tu kau tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah itu iya na ro na tama sallang iya ro iya miro cidi na pasal nabi tawatul lo manda wa kotai iya na masalah na hadapi nabi te mamulai goyah yolli ko po Allah Ta'ala iya na tu nakada iya tu meraja pak bu
sitongan na iya tu sampajangnya oleh-oleh mi hadiah mi cuma makome matiye kong katau pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang ya kalau umrah tay tanpa makutana tu aga na pole yano nasa karoma dicerek kristal ya itu cila danang kanakutana kadakin rokokong elo masampajang ako nge musiara yo koro aga mu pigau denang kaya itu aga na bawah iya jadi namo nabi makotoro watuna lo mameraja nabi padahal iya ko aya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ieu mana salada. Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina. Untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pung Allah Ta'ala. Ya jadi nak kada menerima sampajang de melomi ipakyas saatinna nabita tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sininna nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gami te rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalang. De toga ga tau mite rupa-rupana papenyamang rilalan na suruga. De toga ga tau mite cupu na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cingi ko ang kaijama kecuali nabita. Iya nabi yang macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka denang kanatama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim denang kanatama suruga ina na curita nih. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitang nih. Si salah ku ya curitang si baik pita di ya ku ya curita mi makote kanjak pani mau to di koni mana-mana walala mate magaro itu ini makana makanjak suruga i mako ami tu curita mi de gaga iya permandian ngena ko macurita itu we magalo rekreasi nasang uang kamako itu libayangka mi bawah kana magaro iya nabita lai pitam mematoi makanya disebutkan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan lai pitam mematoi naidi de panangka dirita neraka di de panangka dirita suruga namo irasakan na suruga kapa de toba maka nabi tete suruga nalino de bajak apin nalino ay makalanda si sala pina neraka iya naro nabita ipitam iya na tu nakada nabita iya kuyalengi papenyamat te kulino denang kana masusah nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa napacuru bami mako anak panaka tat de mana nyamangnya purena rasakan orupat dina napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina agak je bahasa modernna selingkuh iya tau mapanga dia arwai pulo na tau ngipacuru okilalan na neraka sekali berbuat kita coba-coba nih iya jadi upasang iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai ipakyasa iya to je kapan napake pajabae sesa di biasa naunda camae naunda kepala desa loko sidi onrong nai pita kampung mah kadang ka kampung makanja rewa ni meloto di bangu kampung makoro biasa makoro to biasa ke makoro aga jer studi tiru studi tiru iya naro bayangan lah makadang ka kamar aku suruga mako ayo ku neraka mako pacalange ya curitange itu ya kong kagaga makanja meita kado makoy nabita di tamanang sehingga degaga tawat dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka
panas say papinyaman na suruga kecuali Nabi ta. Nasabak pura mematina ceneri suruga. Ang kamu tu Nabi ta masuruga ya dempara mi masuk Nabi Adam. Pamulangi patama suruga. Dua solangi Nabi Adam. Niga ibeli sila tamamuka. Balai Nabi Adam makada ya kami mako bisa manre tu gage tapi pole si runtu po Allah taala wat dinigare nagan rusul ni Nabi Adam. Pak ya pinangkurang po Allah taala namo Pak Cama pong kagaga natia Pak Bupati natapang katau bici makada natia mi mak biasa makokona palaban ni dena natane Pak Bupati da jabawa man itu apa makada na Pak Bupati na ron na pinangkurang iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko Pak bici-bici ya cuma dari lada maka sholat nah kada pula si runtu bos kapoto ku si bawah ani gerece de ani wah itu bahaya. Yang kedua agak solangi Nabi Adam nasuk oleh suruga baine Siti Hawa oh ya tu bici-bici nama kun raya bayar tu iya jadi kita jaga itu baine ta pak ya tu ko baine mate madarito masusah tapi dia tu kagak makau ko dia kagak apalagi ko muslimah deh insyaallah. Jadi aja tamalada tongangi bicara nama kun raya ina tu nak kada guru tak kali sidendrek iya ko bicara makun raya timbal lalu aja na tapamua tapari Pak Madari tu cili minta pada tambah ini makadami teh manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya ko lete si makadani tu tonga gare ayasan itu bahayana denang kana kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu. Jadi rolangi pamulangi Nabi Adam monrokoro. Iya na tunalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihibur tu yatinna. Apa ya ko boleh suruh katanya dempara lokoli na masusah memang. Pada mikong kabupaten nanti jiraya biasa. Apa di ulu tuh. Iya. Kepala dinas na kalau manca guru biasa. Kagak. Tahu sogi narak bangkero eloki syarei. Loki pasak barai iya yo poko camak manci bupati jamo talo mitai mariom itu itu menre moy itu iya mikono itu teh na bahaya mandari masusah betuangan nama lada maka dewe yen be watu nang kagagaku je na lo tawe boleh be magi je pede na gagaga de na ga tau me pajeli-jeling iya tuh iya na tu nama dari majalah da nyawana makanya kong katau manu kasih malada ta perhatikan iya na tu ya ampai ko Pak Botingi upasangi aja na takibwa on rapi epi iya kuma Pak Botingi iya rowi tahun ronga Pak Botingi makong kakasiasa PAP di pasal lo bandreng iya ro ya malada unawana wite ko ni kong kakasi misalnya Pak Cama na ya ladasak si tinro isi banggotana si sikolangi besa watun SD na Pak Cama manci Cama alena manci Pak Galu na taman yo ko peste Pak Cama na ipatama PAP palesnya lena lo bandreng maja kasi nyawana iya ina tamut-taman na moro na way gare iya maka we meka lokoro de to na pa si pato kan sabangka jero maka PAP maga nih na pada tamutah na melomane hargai tamuewe iya jadi sampai maka aku mah Pak Botingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jabae kong cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu upi di koma Pak Botingi aja nah tapa masa bawannya tu losok na tu tendata iya aja na to makibo na sabak na solangi nyawe iya ro tau de kasinano meni oli lokoro mata di palak kajena na satandang roku je iya magani ini na ro na sabari na padal tamut-taman na moe dale mo de sakalaki kami ka pasolona jadi mapatika maya kapadongan nami harapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja nani pas salah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mi jero Pak Boting aja na nama balola dak iya malah ni tenda takar 20 juta na cica mi cengari na itatai iya napasan ni kuwan ni letu subuh ele selesai itatai ni korewengi
20 na juta cengariban deto na ite tamu tayo tenda kaya se cukup mi pan rasa-rasa to nila kaya lo mala ololo tapulo bata bencong mi nyamangi ay aja kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso ka makoro to malaban na tenda biasa-biasa na napaitaro ya 20 na juta pure mabay ni na tatalingi na modalaka isitaw mi wadi na madeceng 20 na juta na pake mamodal wadi isitaw mi na wadi madeceng makade iupun halanya 20 na juta maka disoli pakai katoni lo ma makeup dega iwa jamana sisa na pura mapaboting to 5 susah di papena dina na bukan di pasolo na tena sakat di paye si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran maga nih ini mata susele jadi kere jadi mapakai ngamaya tapi dia to gago ko di gaga